Kurumjari SKTV News pu yengbiri ba khoi pum namuk Bolivia ta khilamam na taram nokjari ahan bada maroi ba pau sing pizari Tafau da irang thoklabasu naga amasung kuki gi miyoi singna passenger bus satpadadi thingkhide hauziti miyang wakhal tab haurakle haina Chief Minister Yumnam Khemchana phongdokre September ani dagi haugadoriba assembly mifam the sitting ahum khak thamba simatik chade miyam amasung opposition gi kholau tadre haina CLP gi leader MLA K Megachandrana pendaba phongdorakli Yelhau furup sing nungsi chana na hingminnaba Aikhoi gi puari khangba Manipur kanba ngamba political gi luchingba sing semgat pachangi haina ningthemcha sanayai men phongdokre Amasung NRC tawdringaida census tawdanaba Manipur gi demographic ta kairakpa si yengsinbinanaba Prime Minister Narendra Modi amadi Amit Shah da memorandum ama NPP gi MLA M Rameshwar bisinkre hairi Hauzik pau sandokna pizari Kangpokpi amadi Sanapati gi tainafam da yum mai thanari haina irang chauna thorakpadagi Imphal Guwahati bus service ki gari sing ngarang matam khara thengthana chatkhi adubu irang leirabasu naga amasung kuki furup ki miyoi singna passenger bus chatpadadi thengkhide hauzikti miyam wakhal taba haurakle haina Chief Minister Yumnam Khemchana phongdokre Excise Department asinduna humfutara mapan suba Manipur Excise Rising Day gi thoram ngasi Lamphel Pata leiba Excise Headquarters na pangthokre thoram aduda department asigi Commissioner Hungyo Warsang amadi Finance Department ki Commissioner N Asok Kumar Su sarukya Best Performing Excise Award, Second Best Performing Excise Award, Third Best Performing Excise Award, amadi Best Performing Excise Department Award singi Mana Singh Su lanthoki. Loinana Excise Department ki maikaidagi Department asigi award pa singyang sinbiyo haiba memorandum amasu Chief Minister da pisin ki hairi. Thauram aduga mari lainana Chief Minister Yumnam Khemchana phongdokhibada kumja Englishing aniga kulhumdoi May gitang ahumdagi thogliba irang asina Manipur gi resource asi aduki matik namely hana dagi senthok lambi leizadaba state asi irang asina amuk hanna miyambu sufam nomfam khanghandaba Fibom amada leihale khudung sadaba si kokhananaba leingak na hotnari telaba matam khara asida security force na irang nemthananaba hotnarakpa simag thagat ningai ni amaromda matam kuina lepluraba interstate passenger bus service amuk hauduna Imphal Guwahati bus service Haukiba sina senthok lambi leizadaba miyoi singna mamal wangna flight ticket kaktuna mapan lamda chatnanaba hotnabada thengnariba awaba adu khara makhaidi kokpa ngamlagani haike Ngarang Senapati District ta thokiba naga amasung kuki furup anigi ungkhatnabada Imphal Dimapur Guwahati National Highway asida tathok sasin tawriba bus singda athingba pidananaba lengakna pauzen khiba adu tabiduna bus service ta ayed apan pikhidaba si thagatli irangna waroshin purakpa ngamloi haiba miyamna wakhal taba horakle haike AM da thaga ni na torum badu pung ama khar helaga thai it because kangpupi ga senapati ga taina badu la yum mai thana re na irang chau na tholuk badagi kogi karosing kogi passenger sing yam passenger noi na ngai ri sarga na soi na thani hai badu gi thaja ba thambira ka da pung ni pan dagi na pung ama bok bus manung da leng da na phamaga ngai raga ngarang bus zaki masida aina amu ka aina amuka na thaga chani gi border communities Nagagi losing basing, Kuki losing basing, I quite Sarkar authorities Singapore honorable MLA Pamaga. Loina Wari Sanga bus to be no thing big no Iran do Katang Atova Bong the Tauras to bus thing badana passenger Singapore young Bio Harakanda. Border communities leader Nagarisu Kukinsu, Loina Yabirakanda, Koi Sakiba bus Halaya. Sidagi Sidagi Sakado bus to Sulu Yosan Great White Narang, Tamna Karini. Ilang kara legasu
प्रजासिंग ज्ञान तारुप हौरपगी अदुगी स्टेज अमदी अइना लैरे अइना हेल थमजनिंगे सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा ताफौ नगा खुल खुल असिगी अकोइबा मफम सिंग अमसुंग ताफौ कुकी खुलदा ngasi अयुक CRPF की कोबरा यूनिट यावबा सिक्योरिटी फोर्स की अपुन बतिम ममन ऑपरेशन चथखरे ngarang August की तांग कुनमरी दा ताफौ नगा अमसुंग ताफौ कुकी खुलदा मसखंगदब मियोई सिंगना युम खरमई थादोक लंबा अमसुंग मदुगी मतुंग नुमित अदुमकी अयुकी पुंग मापन मखाइरोम तारकपा मतमदा नगा अमसुंग कुकी खुलाई पाइबा मियोई सिंगी मरक्ता नुंगमई कापना रखिबा अदुगी मतुंग तारकपा लौखटपा खोंगथांग ओइना ngasiगी ऑपरेशन अदु चथखिबनी हाइरी CRPF की पर्सनल सिंगना खुल सिंग असिगी युम सिंगदा चंगदुना थीबा हुंबगी थबक चथखि मसिगी मथक्ता खुल सिंग असिगी अकोइबा मफम सिंगदसु थीबा हुंबगी थबक चथखि अदुमोइनमक थोइदोकपा मिफा मिपुंदी याउखिदे हाइरी ngarang gi nongmai kapnabagi thodok aduda kadomdagi haidorokpa maruno khangdaba nongmai maruna panbadagi CRPF ki personal ama makhongda asok apan nangkhibani amaromda ngasigi oina irang thokhiba mafam ताफौगी मफम सिंगदा मखाता ना पामदब थौदोक सिंग थोकपगी पाव लेट्रे सिक्योरिटी फोर्स ना मिकुप नाहुम सिंग ना फिबम सेनदुना लेरी हाइरी मणिपुर की हौजक लाइरिबा इशू कया सिदा लाखलिबा असेंबली मिफम दा सीटिंग अहुम खक थंबसी मतिक चादे मियाम अमसुंग ऑपोजिशन की खोलाउ ताद्रे हाइना CLP मणिपुर के लीडर MLA कैसा मेगाचंद्रना पेंदब फोंदोरखली मथंग था सेप्टेम्बर की तांग अनीदा शुमोन तौखिबा तरानिथोई सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की निपान सुबह मिफम असिगा मरी लेनना ngasi नुंगथिल पुंग अमो मखाई ताबा मतमदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमिटी BAC की मिफम पांगथोखी मिफम अदु लोइरबा मतुंग असेंबली की मपांदा पाउमी सिंगदा वांगांग लदुना CLP की लीडर MLA कैसा मेगाचंद्रन फोंदोखिबदा स्टेट असिदा NRC हाना तौरगा सेंसस तौगदबनी हाइबा मियाम की डिमांड लेडी मसिगी मथक्ता लांजेनरिबा सिंग मयुमदा हंजिल हनबगी वाफम इंडो म्यांमार ngमखैदा लम पिथोक पिसिनगी वाफम लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की फिबम अमसुंग डिपार्टमेंट कया की खनगदब कया लेरिबा असिदा हंदकी असेंबली मिफमदा सुपनतंगी सिटिंग अहुम खक थंबा असिदा करमना मपुंग फाना खनबा ngमगदौरिबनो सिटिंग अहुम असि मतिक चादे थवोंग असि मियाम गे अमदि ऑपोजिशन की खोलाउ तादबनी डेमोक्रेसी की मगुन हंथहनबनी हाइना लवी मरमदुना कांग्रेस की माइकैदगी ngasi की BAC की मिफमदा यानिंगदबा पेंदबकी चेरोल अमा पिसिनख्रे हाइरी अमरोमदा ngasi पांगथोखिबा BAC की मिफम की मतुंग इन्ना सेप्टेम्बर की तांग अनीदगी हौरगा तांग तरेट फाउबा असेंबली मिफम चथगनी अमदी सेप्टेम्बर की तांग अनी अहुम अमसुंग तरेता सिटिंग लेगनी हाइना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरिएट ngasi चेरोल अमसु थोखरे ओपोजिशन हाइबसे याबिदबा हाइबसे इकाई खुंदबिदबा हाइबसे मसी डेमोक्रेसी की वान थोकलेतबा डेमोक्रेसी की असिगुंबा अर्थ थोक्तबा अमनी मरम असिना मसी अखोगी डेमोक्रेसी सी मसी डेंजर ओइबा पार्लियामेंट्री सिस्टम से मसी दादी ओपोजिशन की वॉइस हाइबसी इकाई खुंदबकदबनी अमसुं ताबीरगे मसी की डिस्कशन डिबेट मैम सिंसी प्रजा की लेरिबा even the cry hojik leiriba niti ki nong makangdana community sing khana chainaba mayam singse khana neinaba se chakneba aduna hausi masina ju aroibo oiraba yai aroibo oiraga to session sida su mayam sigi leiriba praja sing na pamiba mayam sing khana neina haudragadi assembly session kawbagi artha thokte maramasina masigi session ko kawje praja ki voice kai kumnadabani opposition की voice kai kumnadaba haibasi masi nuaite democracy की wan thokleitaba adumba amani maramaduna ngasigi business advisory committee की meeting da congress की oinadi daisen not yaning dabagi adubu proceeding da tananaba ekoi hairam मणिपुर की येल्हो फुरुप सिंग नुंगसी चाना हिंगमिनबा इंग चिकप लमदम अमा ओइननबा अखोइगी पुवारी खंगबा मणिपुर कनबंगंबा पॉलिटिकल गी लुचिंगबा सिंग सेमगत पचंगी हाइना यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF की हानागी चेयरमैन निंगथेमचा सनायामेन फोंगदुखरे वाफम असिंग असि क्वाक्सिफाई ममांग कम्युनिटी हॉल द पांगथोकपा क्वाक्सिफाई यूथ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन KYVO क्वाक्सिफाई गी निफुगनि पांसुबा फाउंडेशन दे गी थौरमदा RK सनायामेन फोंगदुखिबने थौरम अदुगा मरी लेनना निंगथेमचा सनायामेन हाइखिबदा कांगलुप
amana amabu ikai khumna hanba ngamdriba soiraba politics asi semdoknanaba miyamgi apunba kholau ama changi miyamna su anauba lengaglon ama puraknaba wakhal khantaba matam oire kathokpa magaloinana miyambu luchingba ngamgadaba naha oina political gi luchingba semgatpa changi natragadi manipur asi lekha taba khunai ama soidana oigani haike thauram aduda kwaksiphaidagi haukiba mahairoi civil service exam da mai paklaba medical students sing chaliba chahi asida class 10 amadi class 12 ta mark wangna fangduna mai paklaba amadi position lawraklaba mahairoi singda nat ki lengyan yan biduna okhibaga loinana memento amadi khudol pot piduna pungning thawatke mahairoi singna thangi jagoi nat ki thauram su utke Zero celebrate business apoi masih ubah masih similar dengan saya laksana mengambil bangal bangal financial ada orang bangal bangal toko nama amadi bagi wakil financial mana mian sana itu nama yang lebaran masih lagi 2050 dah Manipur saya akan berdepan dengan ini anu berdepan dengan itu dah sampai ekonomi habis macam tu nama amsun kami hormat benar sehingga lepas itu sudah bayar membeli berapa orang kita harus yang kami lagi yang sangat terlalu bahwa kita sama apa si kaya bagi masih kaya bagi berapa atau busi berapa nama kami kuasa bayar yang lebih buat bayar sudah namanya berapa masih baca sih pemuda sampai berusaha pemuda. NRC तौद्रिंगैदा सेंसस तौदनबा कुकी जो फुरुप की मिसिंग हेनगलकपा अमदी मणिपुर की डेमोग्राफिक ता कायरकपा असि येंगसिनबिननबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदी यूनियन मिनिस्टर अमित शाहदा मेमोरेंडम अमा एनपीपी की एमएलए एम रामेश्वरना पिसिनख्रे हैरी नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी की लीडर अमा ओइरिबा कक्सिंग एसी के एमएलए एम रामेश्वरना दिल्ली द चतुना मणिपुर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी चटना हल्लब मतुंग सेंसस इंग्लिसिंग अनि कुंतरुक कुंतरेट पांगथोकपियु हाइना तक्सिलुरगा ngasi Imphal da thorokpa पाउमी सिंग उनबा मदा एमएलए रामेश्वर मखा तारदुना महाग मणिपुर की येलहोमी अमा ओइना मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली दा एनपीपी दगी एमएलए ओइरिबनी मणिपुर एनआरसी तौद्रिंगैदा सेंसस पांगथोकपा हाइबसी हौजिक ओइरिबा फिबम असिदा यामना लाइबक थिबा ओइगनी मरम अदुना सेंट्रल लेंगाग अमदी सेंसस का मरी लेनबा अथॉरिटी दा एनआरसी एसी मणिपुर दा मपुंग फाना पांगथोकलबा मतुंग सेंसस की थबक थौरम सिंह निंगथीना चथबियु हाइना अपील तौखी मरम अदुना स्टेट असिदा हौजिक इलीगल इमिग्रेंट्स सिंह नारोल द चंगसिलकपा हेनगलकपना मणिपुर के डेमोग्राफिक की खोंगसत्ता अकाइब कया पिरकले कुमजा इंग्लिसिंग अमगा चमापन हुंफु मापनदगी इंग्लिसिंग अनिगा कुलहुमदोई फावगी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ना पीरिबा खुंगंगी मसिंग येंगलुबदा स्टेट असिगी कुकी फुरुप सिंगना नमना ताबा मफम सिंगदा खुंगंग मवोंग सादन हेनगतली हिरम सिंह असिदा डेटा अमदी फिगर सिंह पुन्ना यावबा मरिक चुम्बा मेमोरेंडम अमा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन नॉर्थ की सिक्योरिटी एडवाइजर अजित लाल अमदी रजिस्टर जनरल उनना सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया द पिसनख्रे मणिपुर इलीगल इमिग्रेंट सिंगना नारोल द चंगसिलक्तुना मणिपुर की डेमोग्राफिक ता चाउना अहोंग लाक्लिबा असिगी लूरबा मतम असिदा सेंट्रल लेंगाक्ता खंगहनबगी मतम ओइरे मिसिंग हेनगलकलिबा असि नॉर्मल पॉपुलेशन ग्रोथ का यामना खेतनरबनीना करम येंगनी हाइबसी यामना कुप्थबा असेसमेंट अमा मरी लेनबा अथॉरिटीना येंगसिनबा चंगी मणिपुर की डेमोग्राफिक अमदी इलेक्टोरल दा चाउना अहोंग बलाकलिबा असि हौजिक यामना मुन्ना येंगसिल हौबा चंगी नत्रबदी मणिपुर की असेंगबा यलहौमी इंडिया के सिटीजन सिंगी ngaklo kanba ngamloi haina phongdokhi because of the independence. If there's too much of a gap, those people who migrated during that time would not be taken into account. That is the main basic thing. But the thing is, this once the committee is formed and technicalities could be decided by the committee, giving reasons from all communities. See, we are not against any community. The genuineness of the thing should be there. Like in some case of example of certain representatives, whom I don't want to name, I believe
only at the age of 46 they became elector, and then they became MLA and all that. Those things are, coming out in the media and all. But we need to actually study, and whatever queries or whatever doubts we have should be clarify the people from the other communities, and the genuineness should be decided based on the facts and figures after discussion on the table. NRC hana tauraga census pangthokadabni haina Campaign for Just and Fair Delimitation JFD na luchingduna state asida khongjang changsilingai cheirakta Tengnopal district ki mafam amada census ki training tauramba thengnabadagi wakhal taminaraba matung training yawba lakhiba miyoi sing halankhre hairi Tengnopal district ki manung channa Kurau Pokpida Laiba St. Joseph Higher Secondary School da enumerator amasung supervisor sing asi census ki training tawgadawri haiba akaknaba paw mafangbadagi JFD Maring Uparub Imphal Tribe Union amasung Palel Mera Paibi Apun Balup ki Thomi sing na school asida changsinduna training ki thabak lepna ba khanghanbaga loinana training yawbala kiba sing punna wakhal taminaduna halan ki hedi hiramasiga mari lainana JFD task force ki activists Chingthang Khombana Fongdorakibada NRC Hana Tauraga census Tawgadabani Haina Sangsiliba si Lamdam Asigi Yelho Furup Sing Amadi Tungi Mirol Gidamaktani Miyamna Asukanna Khongjang Sangsilingai Chairakta official singna census ki training yawbalak pahaibasi NRC Pamdaba census oina hana tawba pambani haina lawgani Tampaki district kayada training cancel tawre haina lauthoklaba fawba chingi mafamda asigumba training chatharamba asi laibak thibani hauzik oiriba fibam asi yenglaga official singna training yawbiganu lakadoriba mirol gidamakta lamdam asigidamak khandhaminasi haina fongdokhi How's Paugi Marakatna Tenber break Hamatang Lominase? Sktv'S na local operators singidamak nungairaba pau puduna luxury high speed internet IPTV OTT yauna atay khudong saba kya piriba Sktv's gi saruk ama oibiu franchise ki kuthangda mapangal kalaba connection facility leijare local cable operator ama oiduna niyamda news amasung entertainment program sing yohanbiu Sktv's gi technology amasung magul leiraba service asida adumsu yawbiu akupa marol gidamak mobile number 7005259437 natraga 8974209157 da call tawbiratuna khangbiba yagani Break in Matung Damukana Taram Nokchari, Makata Pau Pizari. Chowkhutpa Manipurama Oina Bahotnabada, Katnari Bakanglup Singilu Chingba Singa Wari Sanaduna Peace Purakna Bahotnaba Changi Haina, Chief Minister Yumnam came Chana Fongdorakli. Ngasi lining Thosana Mahi Temple Bota Nifumanga Suba Hawkers Degi Thoram Pangthokre Manipur Hawkers Association Sinduna Pangthoki Bathoram Aduda Pasoi ACG MLA Sapam Kunjesor Kunjakeshor Kairao ACG MLA Oibata Natana LSTB ki Vice President Wan Githau Puriba Laurembam Rameshwar LSTB ki Member Secretary Sadam Gandaras LSTB ki Vice President 2 Channam Nabachandra Amadi Manipur Hawkers Association ki President Wangkhem Ajitna Sarukyaki Ahing Nungthil Nungzu Nungsa Khaktana Hawkers Oina Achoba Thaugai Kaya Pubiramba Laikitraba Hawkers Singi Photo da Lai Sukatuna Ikai Khumnabasu Utki Thauram Aduga Mari Lainana Chief Minister Yumnam Khem Chana Makha Taraduna Manipur Thogli Bachahi Ahum Henzilaklaba Irang Asina National Highway Singda Chathok Sasin Taubadan Yada Chathok Sasin Yadabana Yumthang Nariba State Singda Miyamna Chathok Sasin Taubada Aeroplane da Chatli Adugo flight ki ticket Mamal Hengalakpana Miyamna Thengnariba Awaba Kaya Asidagi Kok Nanabagi Damak Chahi Ahum Hena Chathok Sasin Yarudraba National Highway da Public Transport Services Haudokiba Numit Humni Surakpa Matamda Community Anigi Marakta Yum Mai Thanarakpadagi Irang Amuk Hanna Thoklaki Adubu National Highway Asida Chatliba Miyoi Singi Khanduna Khanariba Furup Anigi Luchingba Singa Wari Sanaduna Public Transport Service ta Akaiba Pidana Bahaike Loinana Makoina Su Highway the Chatliba Gari Sing the Akaiba Pirak 3 Loinana Manipur da Kundari Bakanglo Furup Kuding Magna Iramda Manipur Asi Ngaglakpani Maramaduna Aikoi Kuding Magna Manipur Kanana Bagithaudang Laufom to E Protect
protocol ni ada na security मैम सब पे वाली एको ने बिहुला सुगी पुणे से सब पता अइना assembly की speaker हो मतलब तो cycle अब तो होगा कि किन से कोई चल चल लगा assembly तो मैम थिंगला भी बस जाओ बनी दो अदो नसी दी खाइदगी करे है नी जेना और ना को मुझे पुंजन बगी टाइप का असवाई चले मैम सी नरकनी अदिगी सोम चले नरकनी यूं बता काले महा ले को ले होनी अदो बसी कनोने पामजना तौबनती प्रोटोकॉल दुनो पाइदना तौबनी तो वही तरह से हायर कांदा कोई वारो पुरो तमदना अंग मंगा वा कोई मतें पांगर कांदा कोई पुण्य हिमिनसी जाय जाय An ancient time की कारर सिंह था सिगे हौकी बतांग कुनमरी दा उखरुल डिस्ट्रिक्ट की लेबलेन खुलदा अटैक जथदुना कुकी जो विलेज वॉलंटियर सिंह दा नोंमई कापसिलकी हाइना मराल सिरदुना कुकी CSO वर्किंग कमिटी उखरुल ना अगन मोंग दा यानिंग दा फोंगदोरकली कुकी CSO वर्किंग कमिटी उखरुल गी माइकेदगी थादोरकी बचेरोल अमदा नुमित अदुगी अहिंग नोंग्याई मतुंग मिनिट कुन लोम चटपा मतमदा थोकी बथौदोक अदुदा वॉलंटियर सिंह ना लेबलेन अमसुंग तिंगबी पुंगखुल की मरक्ता लेबा मफम दा ngak senduna leiki nongmai kapsilaki baduda leblen dagi jangset kauba volunteer ama asok apan nangki committee gi maikei dagi thodok asigi matang da FIR ama lan khatpaga loinana chap chana thizin bagi thabak chathanaba mari leinaba authority gi pukning chingsilakli cherol asina makha taraduna kuki singna sina kaithaida attack chatharakhi haina sina kaithal gi Village Secretary na Fongdok ki wafam adu yumfam yaudabani tang kun mari ki thaudok adu Shongmun Leblen amasung Shongfel kuki job khul singdagi security force laukthokraba nong malairaga thokibani amaromda August kunmari da shu tafau kuki village ta yum sing mai tharam ki bathodok taka mari leinana Manipur da ancient IM ki kadar sing na chathari bathong sing da wahang tawraduna mijom miyam da attack tawba amadi lanthum manghan takhan bagi thodok sing asida center amadi Manipur lengak na chap chana thizinduna thabak laukhat piu loinana mijom sing thina ngak sen biu hairi Tongan belamda khunai gidamak thabak tawriba Manipur dagi khangatlaba miyoi manga da salute achiever honorable foundation New Delhi na tongan ba mana sing pirakle Manipur dagi mana fanglakhraba sing adudi ningombam usharani devi da salute achiever award amadi honorary doctorate award in nat sankritana maistam Bizen Kumar Singh da youth award in teaching profession sanasam Robita Devi da women empowerment award Amadi honorary doctorate in handloom and handicraft sanasam Rebika Devi da women empowerment award in handloom and handicraft ne hairi bamana sing asi ngarang numidang Constitution Club of India da pangthokiba award presentation ceremony da mana sing asi khusinnarakibani hairi India ge atai mafam da pangthok na bagum Thobal district ta su Thobal college amadi Waikhomani girls college ani da tha sigi tangkun tareta national sports day gi palan pangthok tuna leibak sigi prime minister Narendra Modi ga Naharol Singh Mahiroi Singh amadi Sanaroi Singh ga haktheng nana wari sanabagi khudong chaba pi ga dawri ngasi Thobal college ta pangthok pa pau gi mifam amada MY Bharat Thobal gi district youth officer Vishal Dhakarna hai India lenga ki flagship program ama oiriba thauram asi leibak asigi mafam lising amaga chatruk ta pangthok tuna Naharo lag nipan rom na saruk yaga dawribani district asigi oina su Thobal college amadi Waikhomani girls college ta pangthok na ba sem saba loire Viksit Bharat Yuba Connect sports edition program asi leibak asigi inkhalakli bana Harol Singh Sanaroi Singh bu platform amada punsinduna leibak asigi tungi damakta wakhalon Singh amaga Tana nabagi pandam thamle maramasina numit asigi ayuki pung tarada laktuna thoram asigi khudong chaba asi lauminasi haike In this program, PM Modi would be addressing the youths on 27th of August, and he would be talking about sports, the sports culture, and what is the ongoing activities in the sports. After that, there would be a small session with the local sports person, whereby the local sports person would be coordinating and would be interacting with the students regarding the sports culture locally,
in the districts. So in Bhopal College, he will be discussing with the sports infrastructure facilities at the Bhopal College. So somewhat kind of Yuva Sambad, the youth dialogue will be happening with the students and with the sports person after the PM. All India Football Federation AIFF na sinduna mathang tha September gi tang 10 dagi horaga kun manga fawba pangthokadaba Dr. Talimerin Au Junior Girls National Football Championship 2026-27 Tier 1 da sarugyagadaba Manipur gi team official sing ming amfana lauthokre Andhra Pradesh ki ngasi All Manipur Football Association Amphal General Secretary L. Joy Timur Roina Kutyek Piduna Thadurak Pacherol Amagi Matung inna Junior Girls National Football Championship Inglisangani Kuntaruk Kuntare Tier 1 da Manipur team gi team manager na Samjet Sabam Heramani, head coach na Tongbram Kunjanganbi, assistant coach na Naurem Surjit Amadi, physiotherapist oina Langolzam Prinkilatana Khalle Hairi. Housing amok state asida ngasigi oikiba ay ngasagi pau pizari. ICAR Regional Center Lamphel Pati ki fangba report ki matung ina ngasi state asida khwaidagi sabagi chang asi Celsius degree kungani 5.5 oiki loina na khwaidagi ingbagi chang na Celsius degree mari ni nungsit yawba ising manil gi chang na ayukta chada marfutara taret amasung nungthilda na chada humfutara mapan oiki nong chubagi chang na millimeter anini hai. Loisalakpada maroiba pausing amuka na pizari. Tafauda irang thoglabasu naga amasung kukigi miyoi singna passenger bus satpadadi thingkide hauzikti miyam wakhal taba haurakle haina Chief Minister Yumnam Khemchana phongdokre. September anidagi haugadoriba assembly mifam da sitting ahum khak thamba si matik chade miyam amasung opposition gi kholau tadre haina CLP gi leader MLA ke Megachandrana pendaba phongdorakli. Yellow Furup Singh Nungsi Chana na hingminaba aikoi gi puwari khangba Manipur kanbangamba political gi luchingba sing semgat pachangi haina ningthemcha sanayai mena phongdokre. Amasung NRC tawdringaida census tawdanaba Manipur gi demographic ta kairakpasi yengsinbinanaba Prime Minister Narendra Modi amadi Union Home Minister Amit Sahada memorandum ama NPP gi MLA M Rameshwar na pisankre haire. Matang asida bulletin asilo sanjare Manipur miyam gi punsida khwaidagi hena maroiba state asigi lebag asigi amadi malem gi e pau singidabak SKTV News pu midyeng taduna lebiu pumnamak pu amuka hana kurumjari.